Simile phambi kwamathuna abazali bethu, mina nosisi wami omdala uVelephi. Abazali bethu kusadlule iy'nsuku ezimbalwa befihliwe. Umndeni wonkana usuhambile, sesisele sodwa. UVelephi-ke ubengicelile ukuthi sihambe siyokhuluma emathuneni kamama nobaba ngoba badlule ngesikhathi esisodwa. Washo ukuthi kukhona afisa ukuthi akukhulume nabo. Mina ngiyasikhihla isililo, kodwa uVelephi yena isililo akasikhihli. Aqale-ke abingelele kubaba nomama emathuneni, asho ukuthi kunomuntu engahlangana naye. Kube kubi-ke ukuthi nidlule emhlabeni ningazange nammitha. Enye indoda kulamadoda afike nenkontraki. Ukuqala kokubonana kwethu nje savela nesaba semathandweni. Ngikhuluma nje usengifake amathambo esiswini. Ngithuke ukuthi udadewethu ukhulelwe, singanabazali, sizozondla ngani iy'ngane ngoba sobabili sisayingane asisebenzi. Hhayi-ke aqhubeke-ke udadewethu uVelephi asho ukuthi lo muntu wenkontraki uyamthanda, uzomnakekela, umtshela ukuthi uzohamba naye aye eThekwini alande usisi wakhe omncane sizohlala emadolobheni sonke njengomndeni. Hhayi-ke ngicela ukunitshela-ke ukuthi angena amanzi endlini. Udadewethu kanti wekhulelwa amawele, waqeda ukuteta, wahamba nesoka lakhe lenkontraki ngoba inkontraki ibisithutha isiyokwakha kwenye indawo, isiqedile ngasekhaya. Ungishiye ney'ngane zamawele, mina ekudingakala ukuthi ngizondle. Ngicela ukunitshela-ke wawuzothini, wawuzozenzani iy'ngane zamawele ungenawo amabele okuthi uy'ncelise. Ngangiphuma ngingena ngitohoza yonke indawo la ekunetoho khona. Uzongifica mina ngishaya amawashingi abantu, uzongifica ungithole emzini abantu ngiyaklina, ungithole ey'ngadini ngigqibele omazambane, ungithole kuphi ngiyasebenza, ngisho nasemaplazini uqobo. Zakhula-ke iy'ngane-ke zafunda, ngisho amawele, unana nonanazemi. Unana-ke wavela wanamathela emfundweni, wafunda unana wanamathela emfundweni, wabe ingane ethanda isikole. Unanaze bakithi wahamba waye emadolobheni, ngagcina kuthiwa ubonakala kuphi ey'ndaweni zamabhazi okuphuza, uhamba namablessa, kuthiwa akabhengi umhlola. Ubhenga azabe emfishane ashishilize phansi, kuthiwa amablessa lapho ahleze emdakisile nje, uhleze edakile imini nebusuku. Lapho-ke unana esefunda umatikuletsheni esezoqala ukuyoqala enyuvesi, ngangibamba kwahlobo luphi noma luphi uhlobo letoho. Ngicele ukunitshela ukuthi emaplazini ngangihamba phambili ngokusenga. Nje ngangikwazi ukuthi ngisenge ngingakhahlelwa iy'nkomo, ngisenga amagalane obisi. Okusho ukuthi emaplazini-ke bese ngibizwa ngala nangalale kumele kusengwe khona ngoba ngaziwa ukuthi hhayi ngihamba phambili ngokusenga. Hhayi-ke umntanami-ke unana emva kokuthi aqede enyuvesi waqala-ke manje wathola umsebenzi. Hhayi-ke wasebenza umntanami, nami ngalinda ukuthi hayi impilo yami izoba ngcono, sizoshintsha isimo. Mhlampe ngizophuma la emakhaya ngihambe ngiyohlala edolobheni. Ngelinye ilanga ngidonsa unana ngocingo. Hayi ngiqale-ke ngikhulume, mntanami indlu iyavuza la emakhaya, uthayela wami usuyavuza, usuyimbobombobo, isithanda nokudilika mntanami indlu le emakhaya. Nami ngithwele kanzima, isimo simbi, nasematohweni nami emaplazini abasangibizi ngoba amathamba aseqala ukuqina, angisakwazi ukusenga kahle into engangihamba phambili ngayo. Sekuthathwa abafana manje, kuthathwa amadoda ukuthi iwona asenga kahle, akasekho umuntu onendaba nami. Mntanami bengibuza ukuthi phela usuyasebenza manje, usuwumuntu osebenza kahle, nabantu sebeyangibuza usikade ufukuza kangaka, nansi ingane ingasakunakile, kwenzakalani? Unana ngiphendule athi hey mamncane, ngiya-understanda le story okhuluma ngaso kona phela uyadinga naku ukuthi unakwe, kodwa mamncane ngidecide ukuthi ngibeke amaphupho ami phambili. Ngifuna ukwakha i-empire, so isenti nesenti enginalo ngilireservele ukuthi ngakhe i-empire yami. I wanna build my own empire. And then once sengiyibhildile i-empire, maybe it will take me 10 years. And then after that, mhlawumbe sengaba nomehluko empilweni yethu. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ubu-expectile. Kodwa-ke i-black tax phela ayisiyo impoqo.
i-black tax ayisiyimpoqo. Ngicela ukukutshela ukuthi uNana emva kwalolo cingo waphatheka kabuhlungu, walicabanga lo daba ukuthi ngenze njani ngisize uma mncane, ngimlungisele indlu ehlala kuyona, noma ngizomthatha eze la edolobheni azohlala nami la efletini. But wakwayizwaphi lento leyo ukuthi uthatha uma wakho uzohlala naye efletini angabi nawo umuzi. Ngimlungisele umuzi, but mengimlungisele umuzi, iplani lami lokubuilda my own empire ehlezi iphupho lami lizobuyela emuva lelo plan. Cela ukunitshela ukuthi ngaqamba ukuzwa lo magama lawo, ngavevezela, ngangalala, ngasukuma ngalaso sikhathi, ngahamba indlela zobumnyama. Mengifika laphayana ke ngiyolungisa izinto ukuthi ngiyoyibopha ke manje ingane yami, ingane yadadewethu, ukuthi sengisebenze kangaka ngifukuza ngalahle yami impilo, because nami bengifuna impilo ephezulu, bengifuna impilo engcono, bengifuna ukuthi ngihambe ngiyofunda, ngifundele impilo engcono, kodwa ngafukuzela yona ukuthi ngibeke ikusasa layo phambili ngoba uma wayo walahleka nabantu beyinkontileka. Kwala noma sengithi ngiyombheka ngiyobuza inkontileka ukuthi bekahambe nenkontileka kwenziwa iproject kuphi, kwathiwa enkontilekeni lo muntu le usa-resigna lapho. Ngazama ukumtracer lo muntu, wathi hayibo ngahlukana kudala mina nodadewenu, wathandana nomunye umuntu esasebenza naye enkontrakini, wadelela wathi udadewenu kwakuyibhayisekili lenkontraki. Hhayi-ke ngifike-ke laphayana-ke kwaNgqingetshe, kwenye indawo ekuthiwa kaMhlaba Uyalingana. Nonke niyayazi-ke inyanga ekuthiwa uNgqingetshe kaMhlaba Uyalingana. UNgqingetshe akageji. Hake wangifakela esinye isibopho kuNgqingetshe, wangifakela uNgqingetshe wesibopho. Hake yathula yathi tu into yami. Ngicela ukunitshela ukuthi bese kumina ngidla ijoy, ngidla ilife, ngihlale ezitezi bakwethu. Mina ngihlale emabalcony, ngihlale emaphulini, ngishawa umoya. Imali ingane biyihola ithi mama ngiholile, inginikeze yonke, inginikeze ikhadi, nami ngiwithdraw yonke same time. Ngingafuni nokuthi nje mhlawumbe kuze kusale, angazi mhlawumbe kusale ushintshi or ini kanjani. Kule ndlu engangihlala kuyona ngangimhlalisa nje egarage, ngithi akahlala egarage lapho acuphe khona lapha egarage. Imali ngiyithatha yonke, ngihamba ngemoto wena uhamba ngeenyawo, ngihamba ngeBM, singadlala sidlala izingane la, ufukuze usebenze kanzima, ingane izokujikela esiswini njengotshwala. Gwiqiqi angena amanzi endlini, uNgqingetshe akasekho emhlabeni, udlulile emhlabeni. Lapho sekumele mina ngiyovuselela isibopho sami. Kuthiwa lesibopho after 10 years uyazivuselela. Sengiphethwe esinye istress-ke manje. La lengane ngiyifostile ukuthi ihambe iyo-applyela amaloni, i-applyela amabhondi, ithathe indlu ngizohlala kuloyo ndlu. Hake ngiqale-ke manje ngibuke iy'nyanga zaku-social media. Yabona le y'nyanga lezi ey'dumile ey'gcwele ko-social media, ubone ukuthi kuyayidlalelwa la. Zonke le y'nyanga bezingangisizi ngalutho. Isibopho nje besiya ngokuya sixega. Ngibona ingane iqala ukungishintshela manje, ingishaya ngo-two face. Ubone ukuthi khona inkinga ekhona la, le ngane le izongijikela. Hhayi-ke akuphelanga ngisho naswala kahla lesikhathi. Ngashovwa back emakhaya la engivela khona. Ingane yayongilahla le yathi it's where you belong. Wena ukhohlakele kabi, you stole 10 years of my life. You stole 10 years of my life, ungihlalise egarage emzini okhokhelwa yimina. Hey madoda. Hey ngingazi-ke manje ngibuyele emakhaya sengiyadabukisa-ke manje. Ngizama ukufunda iBhayibheli, ngizama ukuyisola ukuthi Nkosi yami. At the beginning when I started ukufundisa le ngane le, I was doing a good thing. Bengiqala nje nginama intentions are wrong. Ngikumoshakale kuphi, ngibhede kuphi, where did I go wrong? Hey ukuyibuza imibuzo, i-answer uyazi kahle ukuthi like nami bengikuma pains ukuthi le ngane bizongitshela kanjani ukuthi mina ngu-black tax, kade ngifukuza, ngalahle yami impilo, ngalahlekelwa obami ubusha ngenxa yayo. Hayi kodwa ngiyisoleke enkosini, ngireconcile noNkulunkulu. Baba ngiyayibuyisela kuwena, kumbi le ngikwenzile bengamelanga ingane ngiyiloye, bekumele ngithole ezinye indlela mhlawumbe nami zokuthi ngiphante ngezinye indlela, because ingane ayingikhombanga ngesibhamu ukuthi angiyikhulise. Nami ngangizwela ukuthi iy'ngane zadadewethu lezi, udadewethu njengoba wanyamalala waduka nezwe engaziwa nokuthi washona kuphi.
Shuthi ingane ke mangabe isihleli yodwa icabange lento iyidle lento ukuthi hayibo kahle kahle uanti vele uma mncane vele wahlupheka naye walahlekelwa impilo yakhe nami bekumele ngabe mhlawumbe ngabambana naye siwe sivuka silale sivuka ndawonye njengoba wenza naye empilweni yami. Bekumele ngabe ngenze njalo noma kuthiwa nginayo i-empire kodwa ngibe ngimbeke la eduzane nami ngibe ngibuilda i-empire kodwa ekhona la eduze. Hhayi-ke ngicela ukukutshela ukuthi ingane yadadewethu iyeza kumina kwareconcile-wa yangilanda sabuyela kulo muzi engangiyithengise yona ngenkani sahlala kuwona sobabili because singikhikhile out kwareconcile-wa yazi yakhuluma ukuthi hayi anti sisakhona mamncane nawe isikhathi sokuthi usangahamba uyofunda u-improve impilo yakho ubheke into oyithandayo noma uvule ibhizinisi noma nje wenze lokho okuthandayo okufiswe inhliziyo yakho mina ngiyokusupporta kukona kuloko okungangamandla ami. So I was so excited ukuthi mina nengane kadadewethu kufana nokuthi umntwana nami ngoba ikhuliswe yimina sizoqala phansi yona ibuild i-empire yayo nami ngikwazi ukuthi ngiyithuthukise ngingene emfundweni yasebusuku ngizame nje ukuthi ngi-improve impilo yami. Sahlala kanjalo ke sesumndeni ojabulile umndeni obambene ngalendlela kumele engabe sabambana ngayo kwasekuqaleni. Phela kanjalo ke indaba yethu isiyolala ibonene-ke ey'torini ey'landelayo ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosifollowisha lapha on our YouTube channel Buzz SA, nisifollowisha on TikTok and Instagram. Ningakhohlwa ukuthi we are selling ama-movies no King Mtsetserebhana siphinde sibe ne-series ethi I signed a deal with the devil. Siyanithanda kakhulu.